Zar zaista nitko od vas ne zna šta se sinoć dogodilo? Ne, razrednice. Drugi put ćeš uzeti, jasno? A kao ti ćeš me natjerat, a? Pa šta nisi mogao šutit? Nije ono tvoj brat. Noa. Nitko nikoga nije progonio u knjižnici. Ja, čekaj da to... Dobro, dečki, kaj je s vama? Kaj izvodite? Nikolas, progoni. Svjedoci svega što je potreslo danas zagrebačke Sesvete još uvijek su u šoku, a još se traga i za djecom koja su pobjegla s pružnog prijelaza. Da bar nikad nisam saznao. Ništa ti ne znaš. Šta se s tobom događa? Gotovi smo. Ja ću ga srediti. Možete misliti, ne znam da li si skužio, ali 4 glave već je tebe. Ovo je moj kvart! Moj! Tu sam odraso, sa tim sam sraso. Sesvete dom, moj grad, moj El Paso. Istočno od istoka gdje sunce se rađa, gdje skladno živi ekipa starija mlađa. Idemo Sesvete, idemo jako.